Much as we mourn her, we are also here to celebrate her life. Obekendlini yakhe yekugcina lamuhla eBryanston eJozi Justice Yvonne Mkhoro lebekathethe umhlala phasi kanzi ungcwatshwe ngalokukhethekile esigabeni sekuqala. The country has weathered some pretty tough political moments before, and that as contested as these elections are, our country has the capability to host them successfully. Inhlangano yemphakathi iDefend Our Democracy ithi inelithemba lokuthi lolu khetho lolutako lutawuba nesizotha lungabi nadihibe. Senegal is a great team. We are also a great side, and I believe that as Banyana Banyana, we've been doing an extremely great job. Nozinti webanyana banyana Ayanda Dlamini uthi le midlalo lemibili yebungani neleSenegal itabasita kulungiselela imiqhudelwano letawudlalwa lonyaka. Ushonile wena yokunena sikwamukele tindzaba tesiswati le-State Flap khoma e-Auckland Park eJozi. Khumbula ke mbukeli ukuthi le tindzaba tiyatfolakala ku-YouTube, Facebook, X naku SABC Plus. Umhlelembisi wetelkhetfo ku-EFF eGauteng Mbuyiseni Dlozi uthi wachithile emahlebeti lathi i-EFF ingahle ibuse ngekuhlanganyela ne-ANC ngemva kwelkhetfo. Ufanise kwetfuka kwebantfu ngematfuba ekubusa kwelicembu lakhe njengaloko lokwabakhona leli nalitawutfola inkululeko ngemva kwembuso welibandlululo. Dlozi uphumele ebaleni ngekungahambisani kwakhe nelidlame lwetepolitiki. Mbuyiseni Dlozi uthi angeke i-EFF ibuse ngokuhlanganyela ne-ANC ngemva kwelkhetfo. Uthi tonke letiphimisele titsi angahle abekhona ematfuba ekusebenzisana kwale nhlangano agqugqutela bantfu labangafuni kubona umnotfo uwele etandleni tebantfu belibala lelimnyama. This discourse mobilizes black people, for an example, to focus on the crumbs that fall from the master's table, focus on 2% of the economy, leave the mines, leave the banks, leave the farms, in the hands of a minority in the country, and a minority of which remains white. That's what the Doomsday Coalition really represents, is the Swart and the Rooi Gevaar. They are basically taking their script from the old apartheid days. Dlozi uthi EFF itebudlelwane naletinye tinhlangano njengoba iyelikhetfweni itimele. I'm not talking to anyone. So you're not talking to anyone? We're spending 100% of the time talking to South Africans, because we believe that on the menu, on the ballot, only the EFF presents a solution. Ukuhlabile kusetshenziswa kwemagama lagqugqutela udlame nakukhankaswa. South Africans must be able to be politically tolerant. We've made this message very clear that we're tolerant, everybody must be tolerant. EFF ihlose kuthola emavoti lamaningi etigodzini letehlukene kuleli kanti tawubamba umcimbi wayo ithela thupha kulembela sonto ePulukwane. Lisekela lamengameli langaphambilini kuleli David Mabuza lithi liyathemba ukuthi ilicembu le-ANC litawuphumelela likhetfwe eMpumalanga. Mabuza uvakalise lokhu emkhankasweni wakhe lebobanjelwe eHoshana Thutani nasemkhuhlu eBushbuckridge eMpumalanga. Ukhulume nalabahambele umbuthano lomncane wesiyanqoba ngembi kwalolo mkhulu lotawubanjwa kulembela sonto eJozi. Lona bekalisekela lamengameli ANC David Mabuza bekhankasa eBushbuckridge lekuyindzawo layati kahle njengoba intutfuko lenyenti kule ndzawo yendeka ngesikhatsi sasemvunankulu lesifundza. Bantfu labanyenti basibafuna kubona letinye tincumo letatsatfwa ngalesikhatsi sasemvunankulu tihociswa. We want ANC to help us to renovate and reopen iHoshana College for youth around Mkhuhlu. If ingaqhubekela ithathe ingasinika lokuningi njengoba sebaqalile utshintsho siyalibona ngegezi manje siyawathola. Mabuza uvumile ukuthi kunyenti lekusamele kwendiwe kushintsha nobe kugucula timpilo tebantfu bakulendzawo. Wethembise takamuti ukuthi inhlangano yakhe itawuchubeka nekusebentela kuthuthukiseni wonke. Unelithemba lekuthi inhlangano yakhe itawuphinze ibuye embusweni. This is a movement that has liberated all of us. People died for this movement. We've made some strides, we've made progress. Of course, we can't really say it's enough. We know it's inadequate,
we're still committed to do more. Abegula ke Mabuza wase uyaphutha kukhankasela i-ANC. We were called by the leadership of the ANC to come and assist. So my name was called and I went in. So I'm here. I've not deployed myself. I'm deployed by the leadership of the ANC. So I'm here at the behest of the leadership. Lona bekalisekela mengameli uphinzi wakhombuta takhamuti taseWoshana uthi ANC akusiyo yemuntu kepha inhlangano yebantfu. Inhlangano yemphakathi i-Defend Our Democracy ithi inelithemba lokuthi lolu khetho lolutako lutawuba nesizotha lungabi nadihibe. Ingulenye yaletilikhulu ne-50 letivumelekile ukuthi ticaphele buqotho belkhetho. Inxuse takhamuti takuleli ukuthi tibeketelane tiphinze tikhombe kukhula nebuhlakani njengoba tendile ngaphambilini nakubanje likhetho kuleli. Lukhetho lwaseNingizimu Afrika zange selibe netigameko solokwangena inthandvo elinyende eminyakeni lengama-30. Ngaphandle kwalokhu kunekhathatheka ngalokungahle kuvele elikhethweni lonyaka njengoba luveta ngolubukeka ngalabofu lephinze linembango lomkhulu. Kepha-ke inhlangano i-Defend Democracy ivakalise lithemba lokuthi kukhula nekubeketelelana kutepolitiki lokubonakala ekhethweni eminyaka lengcile nangalesithathu lodako kutawuba njalo. That the country has weathered some pretty tough political moments before, and that as contested as these elections are, our country has the capability to host them successfully. Next week, I have not the slightest doubt we are going to have successful, peaceful elections. Lenhlangano ithi kutawuthunyelwa abaqaphi belikhetho labangu-1,208 etikhungweni tekuvotela etingu-23,292 etifundeni tonke etiyimfica. Titawubutha tihlanganise konke lokuvelako ku-app bese kuthi nabavoti labadibana netinkinga tsite bafake etinkhundleni tekuchumana ngekusebenzisa i-hashtag #ElectionWatch. Leyo mniningwane kutawabelwana ngayo ku-IEC kuto tonke letifundza. The aim of this is that to ensure that the information and pictures and incidents that will be happening on the day are well documented. Tinhlangano temphakatsi tisisekele lesinyathelo. We are playing a huge role in analyzing those manifestos, political party manifestos that are there, and in actually making sure that we identify those red flags that are under education or actually that links to educations. Lenhlangano ithi yenetsekile ngesinqumo sekwentelwa umthethosisekelo edzabeni lokulungela kwamengameli phambili Jacob Zuma kuye eParliament njengoba bekungenye tindlu lekubonakala ingaba nemthelo omubi esithundini selikhetho lonyaka. Kuletinye ke nasibuye titolo. Ummeli webasolwa Thulani Mngomezulu uthi kude lokuhlanganisa umsolwa wecala newesithathu ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati la SABC nawo sanza kungena ukhethise kahle hlala nathi. Mapalane jikelele we-ANC fikile Mbalula uthi ANC itimisele kulungisa tiphambeko tayo tekwehluleka kwethula tidzingo ncandi bomasipala labanyenti etindzaweni letinyendi ke kukhalwa ngekweselakala kwemandi nekhamba kwagesi. Mbalula bekakhuluma nebetindzaba ngencubekelo embili yembuthano wabo lotako wesiyanqoba lolinzeleke ukuthi ubanjelwe enkundleni yetemidlalo ye-FNB ngemgqibelo. I-ANC eGauteng itimisele kugcwalisa inkundla yetemidlalo ye-FNB. Leli qembu lelibusako lifuna kukhomba emandla alo elikhethweni evikini lelitako. Lapho linyenti lebantfu selivele lithi siphelile sikhatsi saleli qembu. To us, victory is not a given. We've got to talk to the people. And that is why voter contact, engaging people, asking them to vote for the ANC. It's not a given. And beyond asking them, convince them with the manifesto. What are they voting for? Mapalane waleli qembu kulesifundza TK Nciza uthi balandzele yonke imigomo lekhokhweti iphatsi mandla taleli qembu kuqinisekisa ukuthi le nkhundla iyagcwala iphuphume. We were told to fill the stadium. We are filling the stadium on our own. And we are bringing voters who are registered. Every
bus that is coming, and every person who's coming here through Gauteng is a voter, is a registered voter. Njengoba selisonzela lilanga lelukhetho mbalula ubonge bonke baholi be-ANC nalabo labanikele ngesikhathi sabo kukhankasela leli qembu. Obekendlini yakhe yekugcina lamuhla eBryanston eJozi Justice Yvonne Mkhoro lobesikathethe umhlala phansi kanzi ungcwatshwe ngalokukhethekile esigabeni sekugcina. Mengameli Ramaphosa wethule inkulumo yemlandvo wakhe. Mkhoro ushone nakuqala inyanga ngemva kwekuhlala esibhedlela sikhathi lesitha aphathekile ngemva kwekulimala engotini yemoto ngenyanga yamabasa nyakenye. Mengameli Ramaphosa uncome umsebenzi wenziwa kokuqinisekisa ukuthi labasikati nebantu belibale leminyama bayincede kushawa kwemithetho kuleli. Ramaphosa bayakhuluma kumngcwabo lomsikati wekucala ukuthi abelijaji uhulumende wentando yelinyendi. Yvonne Mkhoro wabekucala lomsikati ukuthi abelijaji engane lemithetho silo ngemva kokuthi lona bengumengameli wangaphakathi Nelson Mandela amgcowe nga1994. Waba kulesikhundla iminyaka leli-15 kwathi kwaba ngumnyaka wa 2009. Ramaphosa uthi lelive kuningi lelisekwendile nobe lelikuzuzile liqinisekisa ukuthi kuba nekulingana nakutebulungiswa. In her humility, and that is what she exhibited throughout her life. Her progression was a culmination, yes, of the many years of hard work. She found her calling to become a human rights lawyer in the trenches of struggle. Inhloko yemajaji Raymond Zondo yende isiphakamiso kulawe bakhona kulomngcwabo noba labazile ukuthi bahloniphe lona besekathethe umhlala phasi Yvonne Mkhoro ukuthi balwisane nenkhohlakalo. Zondo uthi Mkhoro bayakhuluma lawo bacinzelekile emaphakathini lesihlala kuyo. I take this opportunity to also say to the Mkhoro family on behalf of the judiciary, we are with you and we stand with you as you try to make sense of the events of the past 13 months that have led to the departure of your mother, your sister, your aunt, your granny. We wish you strength today. Baningi bahambela umngcwabo waMkhoro ekufaka ekhathi netikhulu tahulumende kanzi bebemengavili ukuthi uyishile imvu ebandla. Ngingiselo umkwanzi wenzabade SABC. Ummeli webasolwa Thulani Mngomezulu uthi kude lokuhlanganisa umsola wekucala newesithathu ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa. Mngomezulu uthi umsola wesibili Bongani Ntanzi newesithathu Mthobisi Mncube bebangadani nekwatana ngeminyaka wa 2014 nalekungumnyaka lekwabulawa ngawo Meyiwa. Mngomezulu abephinzilita ngembuto omhlatiwa lokuqukethwe incingo Gideon House enkantolo lephakeme ePitoli lamuhla. I'm putting to you that there was no communication between Kelly Khumalo and accused number 3. Looking at those numbers and on the event of the 26th of October, you'll find no communication between accused number 3 and Kelly Khumalo. Unless you want me to give you an opportunity to go through that. Specifically on the 26th, because that was the day in which the state alleges that, according to the confession, Kelly Khumalo communicated with accused number 3. Likhomishana lemalungelo eluntu esifundeni seLimpopo liphenya masipala wephulukwana ngetinsolo tekubhudliwa kwemaphayiphi lahambisa emangcoliso abesachithekele emfuleni lembili. Chitheka kwalamangcoliso kungahle kuthikamede timpilo tetakhamuti letethembele lomfula ngemfuyo yato. Takhamuti tivete kutsike lesimo siloku sichubeke njalo kusukela ngeminyaka wa 1996. Imifula le yake yaphuphuma iBlood kanye neSand River igcwele emangcoliso. Kubikwa ukuthi lokungcola ke kukhululwa besikhungo sekuhlanda eMandi edolobheni lePolokwane. Licembu leDA lifake isikhalo kukhomishana yamalungelo eluntu kusolakala ukuthi lesikhungo sikhulula 50 million wemali eThemandi lahamba nemangcoliso kule mifula malanga wonke. Kuthiwa sekuneminyaka ke yendeka lento likhomishana lemalungelo eluntu lithi liyalulandzelisisa lolu dzaba.
People will raise concern because of the smell, and we will approach the respondent with those allegations. If it's the municipality, we'll approach them to say that this is the other allegations. Depending on their response, we'll take action out of that. Lamandi lahamba nemangcolisa tsikameta takamoti del dolobha ikakhulukati irretabile gardens emdona letinye tindzawo. Since we moved here 1996, the smell has been very bad. Now it's worse. The sewage is affecting us so much because we cannot even sit outside eating or drinking or doing something. I think if the municipality can remove the sewage to somewhere where at least it cannot be next to people. Masipala wePolokwane sewuqashe sonkontileka lotocetsa lomsebenzi kulenyanga letakwetfasa. We will finish this year as per the scope. There is progress that is being made. Even if you go around Ladana, the smell that that is there now is not the smell that we had in the previous years. Takamoti takulenza utesaba ukuthi lesimo singahle sibabangele kugula. Ilitiko lemfundo lesisekelo lithi likulungele kucala kufundzisa ngelulwimi lwemvelo ka grade 4 kulomnyaka lotako. Inhloso yaloluhlelo lolwashicilelwa nga-2010 kufundzisa abantwana ulwimi lwemvelo emabangeni laphasi khona betewukwati kuvisisa tifundvo tabo ngcono. Kulinzeleke ukuthi kuqale iFree State kusetshenziswa kwelulwimi lwemvelo uma kufundwa etikolweni. Litiko lithi likholelwa ekutheni ukufundisa ngelulwimi lwemvelo kutawuba nemthelelo lomuhle kubafundi. Imiphumela yalokho ibonakala kubafundi labenta tibalo nescience ngelulwimi lwesingisi neAfrikaans. Then we agreed to say let's use 23 to prepare now for the full rollout. So from 2025, what we're going to do, we're going to start phasing it in. Because we've assessed, we're comfortable that the pilot really has given us the confidence to plunge into the program. And as research and experts have indicated that the issue of mother tongue is relatively better to be understood compared to the normal language that we use, being English or Afrikaans. Litiko lithi labantwana bebalandzela luhlelo lolukabili lwekufundza lulwimi nesifundvo ngesikhathi sinye. Now for middle class children who have access to their parents, to resources, that gap can be mitigated. But that is not the case for the majority of African children in the continent. Emalunga emtimba lowengamele sikolo athi ayalwemukela lolushintsho. Litiko lithi bafunzi baka grade 4 labayingcenye yalo luhlelo batawubhala luhlolo lwavelonke kulomnyaka lotako. Kanzi-ke timakethe tetimali lirandi lehlile nalicasaniswa netimali takulamanye mave. Sesithi shave mbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi lethamba embiteni kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibuka sikwamukele. Ishonile lamabuza ngivusele kwene lithimba lakho egoli zivusele nakumbukele ekhaya khasi ukuthi ngizoba lesitiphethe kuhlele liphuma embiteni. Nathi ke letithi sekela mengamelo ngaphambili nenhlangano yeANC mnumzane David Mabuza usi unelithemba usinhlangano yeANC tawenda kahle kakhulu kulesifunda seMalanga kunalike likhetho lelabanjwa kuleli evikini lelitawo. Kanti njengoba sevele sekusike Malanga lambala ngembona nalike likhetho simemekele komishana ka IEC kulesifunda kuteke sitawuva kabandi ngetinguquko labangathlinzela ke bavoti kunoke umnyaka nalike likhetho njengoba ke kubala kusike atawuba mathathe maphepha ekuvota ngentulu kwaloko batawube ke nalabo labangena nalike likhetho batimele njengama independent candidates nabo ke banikete kwelithuba kuteke bavotelwe kunalo lukhetho. Letinye ngesimbi yesithupha uzumade bensimbi yesikhombisa kumsakato igwalagwala FM akwanze lamabuza nelithimba lakho. Asibonge kakhulu Mahlalela dikucala lapha ke talamuhla ikhona letinye kusasa enzaweni lefanako sikhona Simo Selitulu ngemva kwetitolo nanto zakhe.
ngedela shola lingenato tindzaba talo kanjalo ngedela shola lingenaso simo selitulo sibuka kakhulu ke Dr. Mabuza kanze ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla mawuhlake kakhulu kade tifundze litselugune live yabona ukuthi sisekhona amathuba emvula lamahle kakhulu encane ngesifundza ke la iNtshonalanga Kapa kanye nangalake la Eastern Cape njengoba lapha ku 60% kanze ke asisekhona nangalencenyeni yaso ke la sifundza njengoba lapha ku 30% kanze ke likhombisa kubonya ngemafu encenyeni nesifundza ila eNorthern Cape kanze ke mabuka ke Mpumalanga live ngalo muhle likhombisa ke kubalela ngendlela lesimanga kuleto ndzawo leto kanze ke naselangeni la kusasa sakhombisa ke kubonya ngemafu kakhulu kade ngaleke eNtshonalanga Kapa njengoba ubona ke ibhathu enkungu lethi ngahle tibe khona ke la ikakhulu kade kusasa ke ekseni kanze ke asesekhona lawo mathuba emvula lalapha kuye ke la 60% encenyeni nesifundza ke la eEastern Cape njengoba phinza belapha kuye ke la 30% etindzaweni letsithe khona ke ngale ke la isifundza eEastern Cape kanze ke sixwayiso lesivela kuba South African Weather Service ngolo lomuhle yabona ukuthi ke lwandle elikupha magagazi kakhulu kade eNtshonalanga Kapa abantu ke bacaphele kuleto tindzawo leto ngendlela basebenza khona ke lwandle kuleto tindzawo leto kanze ke masibone mazinga ekushisa ukuthi semenjani elangeni la kusasa masibuka ke la sifundza eGauteng mawubuka ke la ePretoria lihleli lapha ku 24 ukuthi lipholile kuleto ndzawo leto ke mawubuka ngale bo Carltonville lapha ku 22 nangale bo Bronkhorstspruit likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto ngwala lomuhle kanze ke la sifundza iLimpopo mabuka ndzawo letfana nabo Musina kuyashisa kuleto ndzawo leto nje kubeni lapha kuye ke la 30 ngwala lomuhle kanze ke liphalale eThabazimbi lihleli lapha ku 28 nangale bo Makopane kanze ke eBekkersfort lihleli lapha kuye ke la 26 ngwala lomuhle kanze ke la sifundza iMpumalanga mabuka ndzawo letfana nabo Mashishini likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto nje kubeni lapha kuye ke la 26 kanze ke eMbombela ngwala lomuhle likhombisa ke uthumala wehle uyofika kubomjindi ukhuphuke uyofika ke ngaleke emanzana ngolalo muhle lapha ku 26 kanze ke Caroline Silobela lihleli lapha kuye ke la 24 kanze ke ekseni liyobe lapha ku 1 nangaleke la emelo kusho ukuthi kuyabe kubanza ke ekseni kuleto ndzawo leto kanze ke Mkhondo likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto njengoba lapha kuye ke la 24 sifundza ke KwaZulu Natal mabukwanzawo letfana nabo Vryhead lipholile kuleto ndzawo leto lihleli ku 22 23 ngaleke uLundi mabukwanzawo letfana nabo Richards Bay Durban Pietermaritzburg Petshop nobeke Port Shepstone lihleli lapha kuye ke la 25 lokusho ukuthi lipholile kuleto tindzawo leto ngolalo muhle kanze ke Eastern Cape ndzawo letfana nabo Malitswayi ngolalo muhle likhombisa ke kuphola nangale kubonquba njengoba lapha kuye ke la 21 kanze ke kwana nje lihleli lapha kuye ke la 17 ngolalo muhle kanze ke Western Cape ndzawo letfana nabo Vredendal kuyashisa kuleto ndzawo leto ke lapha ku 30 Beaufort West lipholile njengoba lapha kuye ke la 21 mabukwanzawo letfana nabo Cape Town lapha kuye ke la 23 ngwala nomuhle kanze ke sifundza iNorthern Cape mabukwanzawo letfana nabo Uppington lifuthumele njengoba lapha ku 28 ke Springbok nangale bo Calvin ahleli lapha kuye ke la 27 eSutherland ke kuyobe kubanza ke ekseni kanze ke Customer Dinner lobe selipholile njengoba lapha kuye ke la 22 kanze ke la sifundza iFree State mabukwanzawo letfana nabo Bothaville lihleli lapha kuye ke la 24 njengoba likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ke nangale bo Welcome kanze ke Bloemfontein lihleli lapha kuye ke la 23 ngwala lomuhle kanze ke mabukwanzawo letfana nabo Sasolburg lihleli lapha kuye ke la 21 kanze ke la sifundza iNorthwest ngwala lomuhle mabukwanzawo letfana ke la nabo Potchefstroom lihleli lapha kuye ke la 24 ndzawo letfana noMahikeng nakhona ku 24 nangale ku Tosca lokusho ukuthi lipholile kuleto tindzawo leto ke kanze ke mabuka bo Vryburg wehle uyofika ku Taung likhombisa ke kufuthumala kuleto tindzawo leto ngwala lomuhle kungakube ngophathele kona busuku abube lobuhle